ngira ngo reka ntangire nisekera kuko nta kundi nabigenza. Navuga ni uwapfuye mbere aracyapfuye umunsi wa none. Reka mbifurize rero kugubwa neza abavandimwe. Muryango mugari wa RTV show rimwe turagarutse. Ni ya ntambara iri muri Middle East. Ngira ngo ni amasaha make cyane aciyeho mbivuze n'akanwa kanye mvuga nti nta kintu bizageraho kuba Amerika yakoze ikosa rikomeye cyane niba yatuwe mu mutego igahita ibona ko umutego yawuguyemo igashaka kuvamo muri buriya buryo bwo kuvuga ko andi mato yose azajya acaho except aturutse muri Iran. Ikosa rikomeye cyane. Ndagira ngo rero twongere twiyinjirire mu mirongo y'imbere ku rugamba ni muri Middle East cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati bakunzi bacu. Ndagira ngo rero tugaruke kuri byinshi cyane. Ndagira ngo rero tugaruke ku nkuru igezweho, ni inkuru ivuga ko the Strait of Hormuz are now closed by Iran and fully controlled by Iran. Umuhora wa Hormuz uri mu biganza wose wa Iran. Ngira ngo ni nyuma y'amasaha make cyane rwose atageze no muri 28 niba atari 18 mbaye ntibeshye, nibwo ejo twakiriye message ivuga yuko umuhora wa Hormuz uyu munsi wafunguwe, ariko Iran kuba yawufunguye wari umutego. Naje kubigarukaho cyane mu kubigarukaho cyane rero nanasobanura nanasengura mvuga nti Iran ntago yakomeza kureberera nyine niba Amerika yari yanze ko ubwato bwa Iran butwaye ibikomoka kuri peteroli bucaho, kandi Amerika yongo yashakaga ko nubwo wafunguwe ariko ingabo zayo ziguma ziblokinze cyangwa se za blockage naval, za ngabo yari yaroherejemo zo mu mazi zigomba kugumayo. Ibi rero Iran iti I'm not intended into air. Mu by'ukuri rero Iran iti ntago nge cakumva ibyo bintu, ntago mbikozwa, kandi koko nawe ari we wabyumva. Amerika rero iti twebwe nubwo Iran yafunguye umuhora wa Hormuz turagumisha ingabo zacu, ndetse kandi turabisubiramo ko Iran itemerewe gukomeza gukora nuclear weapon, ndetse kandi ibikomoka kuri uranium n'ubwa butabire yanga buraguma butugezeho, irabuturipotingira mu biganza byacu. Ibyo rero never and ever kuri Iran. Iran rero yakoze agashya mu kanya gashize, irashe ubwato ubwo bubiri bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bintu rero bandimwe sinzi intambara. Reka mbanze mbasomere bimwe mu byatangajwe na ICGR. Mu by'ukuri rero navuga nti namarira gusa. Witwa Donald Trump ararangira amanitse amaboko cyangwa se tubyita sakambu. Arasikamba, araje asakambinge rwose kuko urugamba rwamurenze. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps cyangwa se IRGC has been controlling the Strait of Hormuz during this crisis. Recently, reports confirm IRGC gunboats fire at commercial vessel in an area. Mu by'ukuri iyi Iran ahubwo bayitege bavandimwe. Uwitwa Donald Trump kuko direct bahise barasa kuki ku bwato bubiri. Nyamuneka reka nge none se nkora iki, reka nisekere, nta kindi kintu nakora. Uyu munsi urafunzwe, nibyo mbabwira ni riratangaza amakuru rya Donald Trump riraje ridukoreho, riraje ridukubita hasi. Turi kuvuga ngo ibiciro byazamutse, ahubwo turaje tunabure za essence turimo turagura no ku biciro byo hejuru ku bantu twe dufite imodoka. Turaje tubure byabi na essence turi buze kugura iri ku biciro byo hejuru, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigikomeje gutangaza bino. Ngira ngo rero ni Islamic nyine ni iriya IRGC yatangaje ko umuhora wa Hormuz ufite bitewe na incident yabayeho, ubwato bubiri bwaje gufungura burasa kuri tanka zari zegereye kuri Oman
n'ubundi bwato bungahe, n'ubundi bwato bwari burimo buragenda bugaruka. Ariko nyuma y'uko uwitwa runo ruhande rwa Iran rwatanze warning, ruravuga ruti ubwo bwato ni mu busubiza inyuma, mu kwanga kubusubiza inyuma burimo burasatira Oman, nta kindi cyari bukurikireho. Ni umunyamerika urimo urashaka kugaragariza isi icyo abashije, kumbi mu kugaragaza icyo abashije ntabwo azi ko intege ze zacitse. Iran yamaze kugaragaza ko ifite izo nuclear weapons zirimo ziratanga umusaruro. Deja nta nubwo twatinya no kubivuga sasa, ntabwo twatinya kubivuga kuko ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite, ibikoresho zifite biri hasi, biracirira, biri cheap, birashaje. Reka mbivuga gutyo nubwo ntarabibona, ariko byagaragaye ko bishaje. Niba umunyamerika bamubwira bati subiza inyuma ubwato bwawe, agashaka kugaragaza yuko nta kindi cyari bukurikireho. Vandimwe the US is involved in a wider conflict and has naval presence broken, but there is no credible report that USA fired on those ships in specific situation. Yahise babuza kuripotinga ko ubu bwato bwarashwe. Ntibakora iki se? Araca sibyo mukanya sinahoze mbereka interview yagiranye n'abanyamakuru, twari turi kumwe mukanya twabivuzeho, niyo mpamvu ngarutse. Ni inkuru ziba zitunguranye kandi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi ngiyi nishaka igende gake cyane. Ikintu kigaragara cyangwa se cyamaze no kugaragara, Iran kuva yatangira ino ntambara yarayitsinze. Ntabwo ndi umufana, nta nubwo dufana hano, kuko dufana bikabimo biratugiraho ingaruka zimeze gutya, ntabwo twaba dutekereza bumuntu. Rero Iran yamaze kuvuga ko ubwato bwose bugomba guca muri iriya vessel, muri uriya muhora bugomba. Iran says ships must get permission to pass and those that don't may be stopped or fired upon. Ubutari buze guhagarikwa buzajya buraswa, bugomba kujya bucamo under permission. This is part of larger standoff between Iran and the US and allies. So tensions are very high and the situation can change quickly. Cyamaze guhinduka direct cyane no ku rwego ruri hejuru. Twebwe yari inkuru nziza, twayakiriye neza kumva ko umuhora wa Hormuz wafunguwe, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziti turi igihugu gikomeye, ntago Iran yadusuzugura. None se hari ikindi gisigaye? Donald Trump se yeretswe se urwego ariho? Tujye tuvugisha ukuri bavane, tujye tuvugisha ukuri. Rero mu ijoro rimwe ryonyine IRGC yo yatangaje ko ifunze umuyoboro wa Hormuz binyuze mu bitangazamakuru byayo bya leta. Uyu munsi rero nibura amato abiri yarashwe nk'uko bivugwa n'amatsinda akurikiranira hafi byo mu nyanja y'igisirikare cya leta ya Iran. Amato agera kuri 20 yo yamaze guhindukira nk'uko bivugwa na WCG, kiri kinyamakuru gikomeye cyane muri Iran. Ubwo rero I don't know how Donald Trump had been succumbed up. Kanje mbivuga ni ibintu bigaragara. Uyu Donald Trump abasenga mu musengere. Uyu umusaza barimo barashinza kuba afite indwara yo mu mutwe, kandi koko nibikorwa ari gukora urabona buri kanya nitangazamo. Noneho yamaze guhakana ko ngo ubwato bwe bwarashwe. Ibi ni ibintu bifatika ko Iran iri buze kuguma ku gasongero. Nahoze mbivuga iracyari ku gaso mu kibuga n'igifite umupira. Nyuma yuko Amerika itangaje ko itari buze gukuraho zira US Navy nayo yahise uboroka irawufunga. Amerika igerageje kugira ngo isatirize ku nkengero za Oman, yaje kuraswa. Uyu ni umuhora munini, uyu ni umuhora ucishwamo hejuru ya 20% by'ibikoreshwa ku isi hose. Sinzi niba wumva icyo kintu. Nta kindi gihugu ibindi bihugu usanga birimo bivuga nk'igifite nyine ibyo bikomoka kuri petroli, usanga exporting nka 0.002%.
urumva urwego itandukaniro riba ririho. minizi ko niyo mpamvu muri kubona ko byazamutse, ntabwo ibyo bindi bihugu byose byabasha kutwafodinga. Ibyo bikomoka kuri petrol, even on higher cost, even on higher price, we are still in trouble for due to Donald Trump. Uyu nguyu rero mu gihe atari buze gukuraho zira blockade army, zira navies yamaze koherezayo, turakomeza tubabazwe. Uyu rero ni Donald Trump ukoze amahano. Narimvuze ni kanze mbaganirize mumenye uburyo ibintu bihagazemo muri uyu mugoroba. Ndi kubona bisa nk'ari ikinamico irimo irakinirwa muri iriya ntambara, gusa ino ntambara yo mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko deja amahanga yose yamaze kubona ko ikibazo ari Donald Trump. Iyo miryango y'abibumbye za natizo zamaze kubona ko ari Donald Trump. Niba Iran yamaze gufungura umuhora igahita igaragaza ko ikibazo gisigaye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zawufunze, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigashaka deja ngira ngo duheruka kubabwira ko nubundi bya bisasu bitezemo. Bamwe rero twari twatangiye kwibaza tutese ibi bisasu biraza ubundi bwa bwato bwo nubwo wafunguwe ubwato bwo biraza kugenda bite. Nkuko narindimo ndabibabwira mu kanya nti permission igomba kugitangwa, uruhushya rwo guca muri ariya mazi rugomba gutangwa n'abasirikare bo mu mazi ba Iran, sibyo? N'abasirikare bo mu mazi ba Iran. Aba rero abo bakurikiranira ibyo mu nyanja hafi nyine n'abasirikare ba Iran nibo baberekeraga bati muraca hano gutya niho hadateze. Amerika rero ibibonye ityo iravuga iti tugomba kwaca. So kandi ntabwo izi ko unekuye munyamerika ntabwo ari kwemera pe, ntabwo ari kwemera. Muce muri comment mumbwire uburyo mwe mubyumva, ariko nge ndi kubona ari kunaniza cyane ku rwego ruri hejuru cyane. Rero ubwato bubiri bwa Iran bayihorere. Iran ifite inkunga ikomeye cyane, ifite umurusi, ifite umushinwa, ifite deja za izo za Dubai, izo za Qatar zamaze gutera umugongo Trump. Apart from yo kuba wenda gifiteyo afite ibyo birindiro kandi nabyo byararimbuwe, byararashwe, Iran iracyari ku gasongero. Reka tubashimire cyane rero, maybe ko turi buze kugaruka mu masaha ari imbere tubinforma tubabwira tuti niki kigezweho.